Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u XXTNT-u, danas ćemo malo igrati Skywarsa na jednom veoma dobrom serveru, to je premium server, nadam se da ste svi čuli za taj, zove se Reaktive MC, ili kako ga već vi zovete. IP server će biti u deskripciji, a veoma lako se zapamti. Tako idemo sad malo Skywarsa, snimat ćemo 2 epizode Skywarsa, sad nađemo gde nije ovdje. Da li ovdje? Ne, ovdje je op faction. Ja mislim da je vam. Evo ovdje. Evo ga Skywars. Evo sad idemo. Skoči. Evo uzemo kit. Vidite kakav je moj premium skin. Nije neki. Ja sam zaboravio kako se radi, da namestim skina kojeg ja hoću, ali baš mi briga za skina. Dobre. Evo da zagubimo. To. Da li Ender Pearl ima to. To facu. Evo imam 10. Ali sam mogu lako sve da pobijem. Fuck! Još ovu jednu jer onako ja sam samo sam nešto iz dosade snimao, nisam imao što da radim. I samo sam ono počeo da snimam, malo Skywarsa. Se malo zabavljam. Idem još jednom. Ne znam koji sad uzem, uzet ću ovaj. Da bude padne 5 Ender Pearl, brate. Uzmem malo ovog boljeg Irona. Sad imam dijamanski mač. What the fuck. What? Ajde, to! Evo, bili smo još jednog. Ne! What the fuck? I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Za ovu epizodu, izvinjavam se, ako vam se svidjelo, lajkujte, subscribeujte i šarujte i pozdrav! Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!